دا د نواز مومن صاحب فرزند دی. بسم الله الرحمن الرحيم. بلع العلا بكماله كشف التجا بجماله حسنت حسيب حسواله صلوا عليه وآله. زماگرانو مشرانو شاعرانو لیکوالانو شملورو داویس کنی لخوا منو سلامونو منه. د زهیر نجیم صاحب یو نظم جانے کو ما پترنم کے چیراوریگی دل تہور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو چکل کور شورا تگور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو دلتا دویر دا انسان ہڑو خندلے نشی دلتا دکلی ماشمان لوبی کولے نشی دلتا کی جن دنیا دا مستیر ولے نشی دلتا دیر شو دم خور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو چکلے کور شورا تگور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو ما خود خمن مدا وهلے دے شڑلے می دے تاخلے کور د پختنو ترین ساتلے می دے گواہی کڑی د وختنو تخت ولے می دے خوچ دخمن شورا ترور کڑی بچر توڑو چکلے کور شورا تگور کڑی بچر توڑو چراوری گدل تہور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو دلتا کمرما کیما خون دلتا بیم وطن کٹم کسر بیلما خون دلتا بیم غلبت دی کورشن ما خون دلتا بیم داخو بشرات پیغور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو دلتا کمرماو کیما خوهم دلتا بیم وطن گٹم کسر بیلما خوهم دلتا بیم غلب ددی کورشن ما خوهم دلتا بیم داخو بشرات پیغور کڑی بچر توڑو چکلے کور شورات گور کڑی بچر توڑو چکلے کور شورات گور کڑی بچر توڑو زبزوانان رپاسم زما زہر نجما ورت خالد بیادم زما زہر نجما دخمن ببیر تختم زما زہر نجما تخپل خورم تمور کڑی بچر توڑو چکلے کو شورات گور کڑی بچر توڑو چراوری گدل تہور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو چکلے کور شورات گور کڑی بچر توڑو کڑی بچر توڑو. وسلام.